다 camdo simge komni camdo komba de simge komba che deni ta camdo komba di nyandala sono 那我们如同往常一般，就是上课前先观修皈依和发心，然后来修饰我们的动机。那皈依的时候，先观想我们的对面虚空有导师释迦世尊，那世尊的两旁有持世，还有文殊菩萨以及其他的八大水佛子围绕。那在他们的下方呢，就是以修心最重要的修心教授，也就是讲述自他换的路菩萨行论。那观想路菩萨行论的著者吉天菩萨为首。那吉天菩萨的四周呢，有2圣6庄严或者17大班智达等印度的传人祖师围绕。那在他们的下方呢，就观想有宗喀巴大师等一切藏传汉传所有的传承祖师围绕。那在他们的下方观想有尊者，还有一切和我们具法缘的上师围绕。那观想他们都是真正的佛。那他们为什么能够成佛？最主要的原因呢，就是因为修习灭谛和道谛的缘故。所以呢，正皈依法宝就是灭谛和道谛。那心绪之中具备灭谛和道谛的普特伽罗呢，就是圣宝。那无论是声闻圣者，或是缘觉圣者，或是大乘圣者呢，那都是这里所谓的圣宝。那在了解了三宝之后呢，我们自诚的对三宝做皈依。那无论发生任何的事情呢，都可以对三宝做祈白。那我们皈依的目的呢，不仅仅只是为了自己的安乐，或者说为了自己来世能够获得安乐，或者说来世能够获得解脱等等。那我们皈依最主要的目的呢，是祈愿一切有情呢都能够成就佛果位，然后为此而做皈依。
也去，他等的去，他等的三个国面去，他三个国面的送钱呢，观修皈依之后呢，那接下来我们就观修发心。那发心呢，就是所谓的威力有情愿成佛，那也就是我们所讲的菩提心。那最主要呢是要去思维说为什么要升起发心，那去思维原因之后呢，才能够让我们对于发心呢升起更为强烈的需求。那原因呢，可以从两个角度呢去做思维，一个是从奇因果的教授，那另外一个呢就是从自他换的教授。那奇因果的教授呢，那首先观想说，一切有情呢都曾经当过我的母亲。那为什么说一切有情都曾经当过我的母亲呢？因为你知道说轮回呢是没有一个开始的，所以我们在生生世世受生的时候呢，那就会如同今世一样有一个母亲。那其他有情呢，在当我的母亲的同时呢，就如同今世的母亲一样呵护着我们。所以呢，我们要对所有的有情呢，都升起一个想要念恩报恩的心。那能够报恩最好的方式呢，就是将一切有情呢置于没有痛苦，然后最究竟的安乐，那也就是我有成就佛果位。但是呢，要帮助一切有情脱离痛苦呢，目前我没有这个能力，那唯有呢世尊才有这样的能力，所以呢，我希求能够成就正等正觉之后呢，然后来利一切的有情。那这是透由七因果的教授来做思维。那接下来呢，透由自他换的角度来做思维的话呢，那就先观想呢，知和他呢是平等的。为什么说自他是平等的呢？因为我们都是希求离苦得乐。那我们不仅希求离苦得乐这一点是相同的，那同样的呢，我们知道说，我们想要获得就近的安乐，或是我们的苦乐呢，都是关待于他人。他人如果感受到痛苦，特别是和自己亲近的人感受到痛苦的时候呢，那我们同样的呢，也会感到如是的痛苦。那他们感到安乐的时候，我们也会感到安乐。那所以当了解到说我们的苦乐和其他人息息相关的时候呢，那这个时候为了自己能够获得最究竟的安乐，希望自己能够去除痛苦的话呢，那最好的方法就是将其他的友情呢也置于最究竟的佛果位，然后让永离一切的痛苦，然后获得最究竟的安乐，然后透由此来思维发心。那在思维起发心之后呢，那接下来我们就是要立下一个誓愿，希望从今天开始呢，乃至未成就无上菩提之前呢，那我都尽我的能力呢，利一切的有情。那假使不能利益有情的话呢，那也尽我的能力呢，不要去伤害一切的有情。嗯。
아니 뭔다 되지 다때는 담자 샤차와지 이 단위순데 심게 담자라 매편받아 내가 중세계 책임에 편받아 내가 버시 주버치 삼배 담자지 샤 어예시 다때 내지체 다때는 알아서 다 양주 어디지 다때는 거라서 아니 파마 지진 드말이야 소 제지도 답에 아니 지기 심전에 버치다 쳐봐도 아니 또 이기 내 뒤기 아니 동에게 나심바다 나와줘 다 탐지 내게 동에게 경유도 좋아 당 다가나시 아니 지기 뒤 트렌드 대다게 트렌드 루소롱주도 제벌 당이기 아지 기보스 다 일로 당이기 아 간사 대다게 아니 지기 간사 대다장 아니 동에게 경유도 좋아 뭐다 된지기 아니 맹기 누가 경유도 대라도 트렌 토야리야 아니 지 가만 지진 좀에게 아니 토지 징계라도 쓰냐면 아니 동쇼 차고도 제대 아니 지기 좀에게 수마 참고직사의 인스.那接下来呢，我们就是做一个简短的修法。那在修法之前呢，我们先至诚的呢对至尊度母做祈请。那祈请说一切的病，一切的病者呢都能够康复。那特别是呢这些因为武汉肺炎呢生病的这些有情呢能够快速的复原。那除此之外呢，就是所有一切在一线付出辛劳的这些人员呢，那也希望说他们不要再这么的辛苦，能够好好的休息。那特别是呢，也确认说能够对治这个肺炎的这个疫苗呢，能够早日的问世。然后由此呢，我们猛力的呢对至尊度母做祈请，然后祈请度母的加持，然后为此呢，我们念诵度母心咒108遍。Koalejo dare ma to dare ye jige dare na nam le je jama yum la ja de lo dare do re so 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 Modare dore zo, 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 modare dore zo. Modare dore zo, 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 modare dore zo. Modare dore zo, 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 modare dore zo. Dare dore so, 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 Modare dore zo, modare dore zo, modare dore zo,
Dare do dare dore zo hom dare do dare dore zo dare do dare dore zo hom dare do dare dore zo dare do dare dore zo hom dare do dare dore zo dare do dare dore zo hom dare do dare dore zo dare do dare dore zo hom dare do dare dore zo Dare do dare dare zo, 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 dare dare zo, dare do 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 dare 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 do dare dore zo, 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 dare do dare dore zo. Dare do dare dore zo hom dare do dare dore zo dare do dare dore zo hom dare do dare dore zo dare do dare dore zo hom dare do dare dore zo dare do dare dore zo hom dare do dare dore zo dare do dare dore zo hom dare do dare dore zo 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 dare do dare dore dare do dare dore zo 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 Gawadi nyado na pamanda manda juni do wajija malu di sala gubara jos adene sanye mengi la bede viji jabola so atse jidu tabe thone simje ne bache de kyawado tari tingsangi ne di kembe simje tungi gi nar simbaga na shimbaga na jo da thamje gi ne gi tungi le gyanyu chwa ta hana ji de da gi chidu lo so long ju de jabolo tangi gi kan o kadin shin da ki ane ji gi dungele nyo de da nyo dungele nyo de chowa da ane ji ne de de gi chedo ane ji me tapshe chini anda yudo cho de da tamje gi ane me gi no de la to twen tu ya la ane sa ye me gi la be de we ji gi be gi
아니지 도지 칭게 랍도 쇠년도 거니 아니 말한서 올라서 상게 메레기 숨마지 사이스 那接下来呢，我们就是至诚的呢，对药师琉璃光如来呢做祈请。那祈请呢，这一次因为肺炎呢，已受苦、正在受苦或是将受苦的友情呢，能够快速的从病苦里面脱离出来。然后还有呢，在一线付出这些辛劳的人员呢，那也希望说他们不要这么的辛苦。那同样的呢，也希望说疫苗呢能够早日的问世。那祈请呢，就是大悲药师大悲药师佛的加持呢，那祈请呢这一切能够早日的成办。然后为此呢，我们至诚的念诵药师佛心咒21遍。토제 근원연베 좀데 자자문데베 넨데 동네 도순네세 선제 메게로 벤데 야이베로 자제로 대하다 백간제 백간제 마 백간제 백간제 라다 삼모가디소 대하다 백간제 백간제 마 백간제 백간제 라다 삼모가디소 Nadam Begande Begande Mahan Begande Begande Zazamo Gadezo Teadam Begande Begande Mahan Begande Begande Zazamo Gadezo Nadam Begande Begande Mahan Begande Begande Zazamo Gadezo Teadam Begande Begande Mahan Begande Begande Zazamo Gadezo Yadam Begande Begande Maha Begande Begande Randa Samo Gandiso Yadam Begande Begande Maha Begande Begande Randa Samo Gandiso Yadam Begande Begande Maha Begande Begande Randa Samo Gandiso Yadam Begande Begande Maha Begande Begande Randa Samo Gandiso Yadam Begande Begande Ma Begande Ma Begande Ranza Samu Gandiso Yadam Begande Begande Ma Begande Begande Ranza Samu Gandiso Yadam Begande Begande Ma Begande Ranza Samu Gandiso Yadam Begande Begande Ma Begande Ranza Samu Gandiso Yadam Begande Begande Maha Begande Begande Dasamu Gandizo 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 Yadam Begande Begande Maha Begande Begande Ranza Samo Gandiso Yadam Begande Begande Maha Begande Begande Ranza Samo Gandiso Yadam Begande Begande Maha Begande Begande Ranza Samo Gandiso Yadam Begande Begande Maha Begande Begande Ranza Samo Gandiso Nana Begande Begande Maha Begande Begande Randa Samu Gandizo
人家卡巴卡切嘛。哦，阿嘞嘎啥子呗？哦，到等那解释。阿嘞，卡对嘎你嘎多点水。大金别个连切的颜色，那连来参学过卡巴康让树那嘎的颜色。马说了说了说。他这里给我的牛头他们别给我这就呢，这即将马六吧，第三拉个巴拉就，身边那把今年把牛头你来打就，这年年马六吧，大都中华门巴拉就，这些呢，Hello，谁个对？高度人些。哦，生前那把今年把女多年来他就，对年年忙了把大多中华门把来就，其实能看那把当着，其实那就嘛，其实大年那就呢，这月冬年三我人就，我的天。Ani tanda kiranzo ani delia ani chik nima delia ani drome sunga da di saba ina tanda di koa le do tade ma tutara e jige do turi no anam le do droma yom la chase lo se ya dida and daga na shi tuje kun la nyume chomden de se design di karso gore jizun droma da sente di ani kiran tsije di kiranzo la yue ina me ina ani kiranzo la menken yoba ina ani menken de zuli me changma la mebe ina nge yangya tuyi gana gyur da jayi gana do mendo tseju ji chene in kirang zulu pyo yungo ana daga na shi simje ne ba chi di tuen sawe je la gawa di nyudu da di gawa ina da chogore gawa di nyudu da drome sunga saba ina ane drome sunga saba ne kapsu ane drome sunga digi jeli ya gawa di nyudu da pama nye droma du gyuni drawa chikya mali ba di sara goba sho sa sung ana daga na shi Cheresiki mani tembe ina gawadi inyo to cherese wantu kino roachi ki malu ti salo ko shows ta sangi mela ki sunga sabe ina gawadi inyo to ta ani la so ani karasa gore gawadi inyo to ta membe ki modu kino roachi ki malu ti salo ko shows sum ani di jele ya ani simje ne ba chingi ba di chunju ki chire simje ne ba chingi ba nyu to ne la ta ju ju ne ne malu ba ta to chwa me ba shows wada ti mena ya di jele ya ani jize nam ga ne ba to wa jize ne ba dise da ne ne ju to to sa wa show che che oda di chege number su ge di sunya di kisi kana number so ya me ba ina ani nge te ne gei to la do me de che che ne number so phi was tanda ngaran zo shabrin de ya di 那人们现在就是说呢，就是在念诵度母赞，在念诵度母心咒，或者说药师心咒之前呢，人们现在他都会先念一个寄颂。那个寄颂呢，就是分别就是念度母心咒之前那个寄颂呢，就是对度母呢做祈请。那另外一个念药师咒之前呢，念的寄颂呢，就是对药师佛做祈请。那人们界说，如果这个寄颂呢，就是没有中文版的话呢，那人们界到时候呢再发给我们。然后呢，在念诵完就是心咒之后呢，那人们界他都会念，又念了两个寄颂。那一个呢就是出自于就是入行论里面，就是在回向品里面有讲到说，愿诸病有情，速脱疾病苦，亦愿众生疾，毕竟永不生。那大家能够配合这个寄诵，那以及平常我们在念的，就是乃至有虚空以及众生诸愿无诸世间尽除众生苦。那这两个寄诵，那其他的寄诵呢，就是如果我们这边没有的话呢，那人们现在提供给我们。有什么解？唱了原因呢？那不要说配器乐上嘛的人们解，啊，配器乐上嘛。阿嘞有啥嘛呗？哦，那你那啷个你他些去叫嘛呗？
你自己解皮呢，拉不定的解皮，你看先把其他片，哎，马上来，手机去。可以剪刀。他今天晚上做，老师，归圣是归佛，归法，归僧，归圣是归佛，归法，归僧，归圣是归佛，归法，归僧，归圣是归佛。归法、归僧，诸佛真法显生三宝尊，从今直至菩提永不依，我以所修说法诸资粮，为利有情故愿大觉成。诸佛真法显生三宝尊，从今。诸资粮，为利有情故愿大觉成。诸佛真法显生三宝尊，从今直至佛体永归依。我以所修说法诸资粮，为利有情故愿大觉成。你插爽啊？哦了。拿手有些。哦耶。第年，维州的年晒下去了，那不就晒不多哎？是说因为网络的关系，所以他把那个视讯给关掉了。那现在光声音的话，是否清楚？你们听清楚吗？清楚，很清楚。好，今清天楚。网络的关系，呀，他，他们就卡上。熊卓萨的，他卡上卡上的两家去录音的，第一两个全部进来，他的送子因为街上给追了呀，现在给我送子隔壁的送子因为隔壁的因为写不的送子因我了考过不要嘞，但这个送子因为的给追的了呀，给追的了呀，俺那开把说给明着啊。ani pema kya de badang chhe suba kya de badang gyunda kya as ta pema kya de ba sena ani karsigo sena ani pema kya was pe ni kya ba se pe sheba di paru le zam ni kya ba se ko zam ni kya ba pe na something ki pe kom se du something哦，生个对。 rumche dagin chess di Sanden Begon哦，他Sanden Begon跑的 chess。拉说，不好意思啊，不好意思，
今天我们的网络不太好，网络的关系。这那等领域的还是呢做的something也白工写不的something也白工我是三枚子工三节子工样三枚子三枚你不如了三节的工我的等待起来做下的了呀白工是还是呢白工吧是的三枚子工三节子工我都是白三枚你不如了三节的杂节都是白的这个咱们公把的拉是过，其实本公是吧的。他的那些第一个说样，本你给出些吧的，本些吧的就看到跨境来，你本些吧的那个什么的本公些吧本的本些吧的给看到的几块，你的看到第一个说本些吧的给。王文给几王文几个，第一就是音乐几个，第一就是王文几个，第一就是音乐几个。王文你把入了音乐的给的都是起不得了，白你给吧是，白嘛给我的吧是，我的都是送给了，我的这个，你看了说。那我们今天呢，就是先稍微复习一下上一堂课所讲的，因为这个呢是蛮重要的。那上一堂课呢，我们主要是讲到第58页，就提到说呢，这里讲的此处所说的一根。那讲到说此处所说的一根之后呢，那就讲到说，那此处所说的一根呢，一线前呢，那它所产生的方式呢是有几种，那就提到呢，各个组织呢，它所承许的方式呢有不同。那第一种呢，就讲到说交替产生，那第二种呢，就提到说三者一同产生，那以及说第三者讲到说为相续后继产生。那第一种呢，就讲到说交替产生，那交替产生呢，就如同我们上一堂课有讲到说，就是在观修禅定的时候呢，有一种修法呢，就是禅定呢，它是交替产生的。那所谓禅定交替产生的呢，就提到说，它一开始呢是先观修无漏的禅定，然后呢之后观修有漏禅定，再观修无漏禅定，也就是呢在两个无漏禅定之间呢，它会插入一个有漏的禅定的这种观修方式呢，就称之为是交替的禅定的观修。那所以同样呢，这边所讲的交替呢，就是中间掺杂一者，或者说轮流的意思。所以讲到轮流的意思呢，或是交替的意思呢，就提到说呢，一开始呢先升起了根线前，那根线前之后呢，再升起一个意线前，那意线前之后再升起一个根线前，也就是两个根线前的之间呢插入一个意线前，然后透由这种交替产生的方式呢，那这是第一种，就是这是第一种产生的方式。对。他全送把叫啊是了嘞，全送把叫啊是呀，第一开始个月是呢，我们给起当部的给差不多，第一就是我们给起你把的那样都音乐的给，的那样都让人我说的给，他人民的话，先把人民的话送样都给吧嘞，现在全送把叫啊，我们给起你把的那。那些音乐给唱的，给起当部的那，他们都让人我说的给个嘞。我现在第一唱的，全送谁呀？第哪了啦？我们的音乐你的，个人是那卡起的个些吧嘞，是吧？我那卡起的个些吧嘞，搞的哩，让人我说的卡囊的个些吧嘞，卡他起的个些吧的，卡囊的个些吧谁呀？第卡起的些吧的。그 유기 마두비체 유도 제베 차네 아니 유기 마두바디 카치로 치인거체 유기 두비기 체 나래 디도 셰베기 카타사디 셰베기 미사디 유기 마두바 칠다와 치 유도 제베 차네 카치디 셰바디 아니 유기 마두바 유기 두바데 나도 샤네 아니 유기 나도 두비기 셰바 유진 셰발라 미밤 유도 제베 차니 아니 남 칸남 데스 지디 디 인디 갑디 딩기 응원들야 아니 페나 송지 옹에 따불라 차차 송지 잉에 따불라 차샤나 옹에 기지 당부 꾸지 니베 당 대가나시 아니 디 냠도 잉에 기지 당부디다 이 남용게 나리체 아니 민자 송 아니 같이 되기 셰바니다 남되기 셰바 찍체 어디 숨기기 요레스 어디디 최숨밖에 와서 어디디 숨기요那第二种主张呢，就讲到说呢，就是一开始呢，先升起了第一刹那的直射根线前，
那第一刹那的直射跟现前的之后呢，那三者同时产生。那这三者呢，就然后说第二刹那的直射跟现前，还有第一刹那的直射异现前，那还有说呢，领纳这两者的呢自证现前。那这三者呢同时产生。那三者同时产生的意思呢，就是说三种不同种类的心事呢，它同时的产生。那在这三种不同的心事里面呢，就讲到说呢，直射跟现前的第二刹那，还有直射异现前的第一刹那呢，这两者呢是所谓的往外见。那自证分呢，就是所谓的往内见。那这里的往外见，还有说往内见的意思呢，就讲到说呢，非心绪所摄的这一种呢，就是它的所缘是往外，非心绪所摄的这一种的话呢，称之为是往外见。那往内见呢，就表示这个心是它的所缘呢是心绪所摄的缘故，所以是往内见。所以呢，这边就提到呢，像根现前还有异现前这两者呢，它的所缘是向外。为什么呢？因为它所缘的呢是非心绪所摄的法类。那自证分呢，它所缘呢是往内见。为什么呢？因为它的所缘呢是心绪所摄的这种心的缘故呢，了知的缘故呢，所以这边呢又区分为说往外见还有往内见的这两者。那是，那你的送啥说？那时候怎么解？哦呀。哦，怎么写？第八个这切是。就是嘛。第八个第卡勒吉嘎吉的地帕多，看到伽马塔巴送餐学过，但第卡勒。呢。那说，但是王安记现在云给他们写吧的，王安干的结吧，王安记云他们是关，王安记云他们写吧的个，卡的同的等的要的是那边呢，卡的等的要的是呢，对吧？他们你的搞个要的，吃这个rangi，卡的是呢，王安记云给他们这个是那边这个rangi，王安记云啊罗图。pena kiji wangi gi kiji ni ba sumbe ne kap su kya bala so bata oda chwe sumba kya wala so bata de di ne kap su kya wati ka yor karsana wangi ga chan ma de ke ares wangi gi gi tamasha pa cheda wangi ga chan ma de ke mares de ne pema kya wati ya wangi gi ne kap su kya wati ke teng de yor 저 수밖에와디야 옹의 마가 뱅아르 옹의 기내 값을 깨와 두고 요래 디디 디기 아니 저디 옹의 기기 타마게 셔바디 옹의 가바네 가니 기기를 셔데那前两者呢，是我们上一堂课呢所讲述到的主张。那接下来呢，就讲到说第三者。那我们看到第59页的第二大段开始。那第三者的主张呢，其实也就是至中所主张的。那我们这边呢，就先念一下。那第三者呢，主张就是依节尊师徒。那节尊师徒讲的呢，也就是说宗喀巴父子等，就是依着宗大师父者密意而认为呢，唯有紧随于最后刹那直射根现前之后才产生的直射异现前。那其实呢，我们可以从这个他的主张呢，就是第58页，就是倒数第三段呢，有讲到说，他的主张，第三者的主张是什么？叫做唯相续后继产生。其实光看到唯相续后继产生之后呢，就可以知道说呢，异现前的升起呢，它一定呢是要在唯相续后继，就是说它唯有在跟现前相续的最后继才会产生。最后继的意思就是说，唯有跟现前结束之后，跟现前一结束，它才会产生，所以叫做唯相续后继产生。所以光这个唯相续后继产生的这个名字呢，就可以直接来遮止
第一跟第二种主张，因为第一种主张呢是说在两个根线前之间呢会升起一个异线前，所以就表示说呢，第一个主张它是表示在根线前，比如说这个根线前呢有5个刹那，但是呢在5个刹那还没有结束之前呢，比如说第一个跟第二个刹那之间呢就会升起一个异线前，那所以这边就不符合就是第3个为相续后继产生，因为为相续后继产生就是说它要在这根线前这5个刹那，它相续的最后继就是最后一刹那结束之后呢，它才会产生的缘故，所以自然呢第一者呢就遮实掉了。那同样呢，第二个三者一同产生也是一样，因为提到说第一刹那升起的根线前之后，那第二刹那的根线前跟第一刹那的异线前，那还有自正分三者同时产生，所以呢，异线前它跟根线前也是同时产生的状况。那这种呢，对于第3个来说呢，是完全不符合的，因为至终就是主张说，唯有根式的相续结束之后，就是它完全结束之后，它的后继才会产生。所以呢，光这一句话就可以直接遮止掉第一个跟第二个，第一种主张跟第二种主张不符合的地方。老师，生个对吧？打过一度人解。老师，다리 다음에 떼스 지도 아니 이 샤긴다 키란서 깔레 카로레 셰펫 아 아니 다 덴데 인디 숨베 드즈니 제압세기 공바 스디 제름부치다 아니 다가나시 키도름부치다 갸사름부치 숨고야 제압세기 다디조 키도름부치기 참아 이게 무슨하나 디 균탈 깨와데 디 셰기요 송요 다가나시 아니 다다디 아니 갸사름부치 다가나시 아니 자와 긴두 제 긴두 다 사마리 견라 소바 오다 디즈이 나로리야 조디 송요 제가 송지 옹의 기지 탐에 주도 코나르 송지 인의 게 제가人解第8瑞阳切死。那刚刚呢，仁波切呢就讲到说呢，就是这里呢提到说，就是第3者的主张呢是依着就是宗喀巴大师的父子的密意呢，然后而去程序。那这里呢最主要就讲到说，其实无论是像是克祖哲大师呢，他在就是除异案论里面呢就有提到说，就是唯有根式结束之后呢，才能够。唯有根线前结束之后呢，才能够产生异线前。那同样的呢，在耿敦珠大师，也就是第一世呢，达赖尊者呢，他所造的就是量理庄严论里面呢，也是同样的提到同样的观点，所以主要呢是依据他们两者的这个经论呢，然后来成立这个主张。那刚刚荣谢是有讲到说，就是今天因为网络的关系，所以他可能不会讲太久。不过刚刚讲到一半又断掉了，所以等一下看仁谢如果又连上线之后，那看仁谢怎么安排。
那现在呢，就是人们清那边回复说，因为今天网络就是印度的网络很糟糕的缘故，所以今天呢上课就先上到这边。那